Karasminan adat Banjar kula ai. Ujarnya menjaga keaslian adat Banjar, Lawang Kuning Banjar itu mengadakan acara Karasminan adat Banjar yang mana diisi oleh macam kesenian adat Banjar. Kegiatan ini juga diharapkan kaum maharagu kesenian adat Banjar di tanah lambung Mangkurat. Berarti banyak banget kesenian-kesenian yang ditampilkan juga di sini Lydia ai. Nah, kayak apa kabarnya? Kita umpati habar nang sauting ini gasan bubuhan pian. Inilah adat Maturi Dahar. Sebuting adat Banjar yang ditampilakan dalam acara Karasminan adat Banjar ulih kelompok Lawang Kuning Banjar disiring menara pandang Banjarmasin. Adat ini ialah upacara suci, gasan membarasi pusaka, menghormati bebuhan datu, serta tanda rasa syukur lawan Tuhan nang satu. Matan acara ini, Lawang Kuning Banjar berharap kawa menjaga keaslian adat daerah, wan mengatakan masyarakat bahwa Banjarmasin baisi banyak kesenian wan adat nang patut diharagu, serta menambah kesadaran masyarakat supaya umpat menjaga adat Banjar, supaya adat ini tetap ada wan dikenal bebuhan anak cucu. Kada hanya penampilan adat Maturi Dahar, acara ini juga menampilkan kuntau, madihin, musik panting, lagu Wantari Banjar, makanan daerah yang menambah kebungasan adat daerah.